O folo fatu ma whawhera i atu Samoa i le whapoponga o le tātu kalama whapitoa le o le Tofa Manino. Le lava por kalama lo ngā le whatasei le whakasa TV ia ma le ofisa o le fono o whaitu la fono. Ela lea i le tu inatu ia o le presitinga le parlemene. E pei o nalo iai tai o le tudo e le malamana leila. O le tawa fianga sa fola Manino ai le tula fonta whaofi. Am tanga luenga o pisini sa lam ria maleipa. I le whaupunga o le so tanga vale lei o leipa mga ruenga. Ai o lai whaafonga mai moai. I lau i linga e meisa o le whaamaninonga. E le whaatunsili i a pole ofisilo pulenga. Ale matanga ruenga. Le tau o le nei tula fono. E le ngata mo tangata whainga ruenga. Ai whapefo ia i la tau e ana ngā ruenga. Usimai le mai moai se vainga le nei. I le tawa fianga amata le parlemene e pei ona whelo iai malo silo pulenga tanga luengo pisinisi ala mia maleipa i le malama na leila sumele mai tātou talo le tua e le tua o malo le tua o parlemene le tua o tunu umalava le li o mātou wafe atu i lau fio mātou te whawhitaia lau fio i le nei tai au. Foto e poto lau parlemene se tasi o le vaenga o le nei maota le li. Se I whatau nuina o matou vala uina mo matou tiu te le li. Pe tai e le iate I matou se ato atoa. Matou te o le atuai I lau wafi o le li. Se e wha ato atoa ina la matou ngaluenga. Awai e o I matou o iai lima e mama ma le loto e mama. Ua le ai lawa. Mātou te watu ai luma te fue o le sātau o oi keriso. Se I e whamangalo ina le parlemene o Samoa le. La mātou whasanga e whai la mātou ngaluenga e le ne yaso. Tai fono oe whafonga whetalai oe le li e. Suyu su fono oe. Tai tōlua ina I mātou mare nganga pa ia o laua fio. Whaamalama lama ia I mātou a mātou ngaluenga le li e. Ke a mai ona mātou whaia foi o se ngaluenga. Mātou si I levi inga I lau afio. Manutia I mātou ia mātou fuafuanga whaatau nuu lele ie. I le au mai o lou mana whaola ia I mātou. Ono le suafa manu malo Jesu Keriso lele I malo mātou whaola. Amen. Whawhero e tuai alo ia e lau whionga supalemia ma le malo kapineta. E we fo lau whionga le te teile tuangai e wapea fo su mamaru uma o le palemene. Ia malo so I fua. Malo fo le langi o ma, pa tai ngā lue, ia, malo fo le, ia, so stu te mwhaigo o tō ngā lue ai, ia, malo le pale, malo le sai. Ia, ti loa te tonu o tau fo nei aso, tato whiro inga, ia, tato wisiti ona olo iene tato tūla fono, ia, mai tasi tato tūla fono na ui utu luma, tūla fono tau whaafio, tūteu ngon tūla fono so tanga, wali o leipa mga ruenga o olu o lua ia o le tulanga lava I masaniai ia o le whatau ina lava ia o le fol sanga o le pulisili malumtanga ruenga ia e mesi o tato uma ina ia lava lo to silfia ma le malmalama ia ua foi le tulafono tau whaaofi ia le tuinatu tono le parlemene mele ia malo whaftai malo ngā rue ia tato onsai ne vai tem me whamai ia malo ar whatotoa ia te tono le avano le nei mo le whionga pursini rotu ia manatu ofisa ia mo le amtari o tato forsanga tato la fon to faf ai o te dei na sia pai valu tu manu ai mo lava no patulo pa ia man maulunga ia parlemene sa nei sulo sunga te telefono lo fiume di fongo fetalai on mota le fio lo fiume di ia fo ia minister kabineta a pe minister lang sulo sunga dei te teori tuangai pa pe de mbalu ia di im to mai tai fai pulu mota ai te nani fai o tu se fono pa pe ntanga luenga o
o te whatalofa mo whoro whātu ni tai au matangu fie, manol sui po manuia, manol tau atai, manol hoi pale a watofi, matiu te watofi iaia tō fionga, e le tua, a wasi o tato atunu pele o Samoa. O le ale whamata paulo ina sa matotala, e a sa tonu ia lau rifo, o le fō, mi tong le ifi maina, e le aunga man whamoi moi o le nita, le nitu la fono tau whaofi, te ungo tu la fono so tanga wad leo leipa, mga luenga, lua afe no suma lua. E a mata se whamtalanga e whapea, o le nitu la fono tau whaofi, e rima te teina ai whawhai nganu ino tangata, i pisinisi ma company, whalapitonga tuma oti, whapea ai, whalapitonga tuma oti el malo, o mai ang whatino ngā luenga sa whenga eni ta ngā luenga, i le soswani mai whalapitonga soswani Australia, Australian Aid, ma Samoa Government Support Program, e ala i koni sali, sa whatino ina ni ngā luenga, whatasi ai mani ta ngā luenga, o le MCO, whapera official lawyer Sidil Malo, mo le sidifio tō fionga, sa whatino ma tūlanga uma, ma sani, e pei o le whatatano ina o e ana ngā luenga i pisinisi, ma company, para tongo tangata whai ngā luenga, ma whalapitonga al malo, whapehoi nisi o mtanga luenga al malo, sa mo mia so la tu sao, i vaenga umai pei ona, iai teu ngol tu la fono. E toru lawa vaenga te tele, mafuai teu ngai pei on wha maunia, i tu la fono teu ngol tu la fono so tanga wa leo leipa. Mga luenga, lua ke lua suma lua. Mo mua, ina ia wha sao wha matara, i le wala whai ngō whia winga upta ua, o le tu la fono. Ia langa te si ai si da fio tangata e ona ngā luenga, employers, ma tangata whai ngā luenga, workers, i mata upo e au fia ai tu unga, ma ia inga o ngā luenga, e pei o whamamianga pia whamano lor tangata whai ngā luenga, mai le ngā luenga, o owa taimi, ngā luenga tau shift work, lona lua, o le whalea leo so ta inga, e wala tu la kon tau whaafi te ungo so tanga wa leo leipa. Mga luenga lua atu to suman lua, baisi tu la fono. E peo tu la fono so ngā tu la fono lua atu suman tolu. Ma tu la fono wa atu si iwa iwa vali. Loni tolu, tau sia pere wa so taile lei. O tu la fono tau whaafi te unga. O so tanga wa leo leipa mga luenga lua atu suman lua. Ma whea ngai ngā wharatonga whawao malo o leipa, International Labour Organization, o ma e on sai nia, whamaunia, e le malo ma le Parlemeni o Samoa. I lona au te lenga, nisi leo vaenga tā ua, o loo whamaunia tu la fono tau whaofi o te unga, o tu la fono so tanga wa leo leipa mga luenga, lua afe wasu man lua, mua, pui ngā tangata whai ngā luenga, mai le awhia e winga whaso i sā whai a inga, mai le tau whamatau. Harassment, including sexual harassment, in the workplace. O le neitio te unga, o le amwhai on whaatino ngā luenga mta ngā luenga, i se tūlanga mauti noa. Ngana lua, maru si anga ofisa siasi, inspectors, anu mta ngā luenga, e whaasalai la tau, e re muni multa ia tu la fono. E ana tu ina e o whaasalanga, penalty notices. Tu sai mai a inga o tā oi lalo, o tu la fono whaatontonu. Te tasi neo vaenga siri ona, whaomi ai le tari atu. Ani mtanga luenga mta u whaasea. E tu ina mai, ono le leo sta ia e ananga luenga, o whautuanga mai mtanga luenga. Lon tolu, ai inga mo le ino tongi au pito maolalo. Minimum wage.
Ili tai dua tausanga ma toi whātaritan noina. A whamao niam pāsia nei kula whom tau pāo. O reisi la sama. O tape nei no se whainga whawai. Mo le ilo ina. O tongi au pito mawalalo. Ili tai dua tausanga. O le minimum wage policy, review policy. Rona wha o le umi o pe mita whainga luenga mo tangata. E le on tangata anu o Samoa. E fia wha whainga longa ina i tonu. O Samoa, la si tia mai le dua tausanga. O loo iai nei, i le tolu tausanga. Pe a wha madia ina uma vaenga tala whea ngai o tu la fono. E au fia ai suinga, e au fia ia suinga. Le wha maonia, ma le wha lea o ngā ina. O pe mita whainga luenga. Nona lima, toe ke tuna ingoli, tausanga au pito mawalalo. Minimum age. Mo le whaawhainga lo ngai no whanau. A e tali atu, i atu ngaluma, o no le ai is tausanga pito i mawalalo. Mo le whaawhainga lo ino tamaiti, i ngā luenga māma, masaunga le mu, safe and light works. I lao tu la fono so tanga, vale leo leipa, ngā luenga. Lua pe suma tolu. E le te tauan whaawhainga lo ngai ina. Sama titi la roi po suron tausanga. Se vana ngā luenga māma, matulanga saunga le mu. Ili so i whanga lau tele. O le tupu wae, o le tamatiti. I e mawhaion whaawhainga luenga sa tamatiti ma skul tolu tausanga. A ngā iatu skul 5 tausanga. I tuainga ngā luenga o tā ua i lalo. E le ai se la matia o sui pua manolo ina. Ma le ati na ino o tamatiti. Ia rea apia le au wai o tamatiti. Ia o onga. Manisi a manoa. O lo mo wai le ola au ina. Mo se ngā luenga tu mau. Ia rea apia ida ngā wa o tamatiti. E whaati noai to mai. Mo mai ia o onga. Ia usta ia inga. O le ata ua i tula fono whatontonu. O ia inga nei, wala mutisia malvanga fitu. O le whea ngainga mo tausanga au pito mawalalo. Minimum age convention, tasi tolu wadu. A le wharat tonga whawa malo leipa. E whaafai ngā luenga ina i tamaiti. O mai e tapena ina lisi o ngā luenga māma. Sefe masulanga na mutia. I lalo le whaavai mo ta iala. O le saunga le mu masu pua malo lo ina ngā luenga. National Occupational Safety and Health Framework, lua ke sumalwala. Ma o tu ina fo i te tonu tu la fono whatun tonu. So tanga wala leo leipa, ngā luenga. O ma e fo into e fausia, e tu saima te ungo tu la fono o tu nei. E le te tauan wa whaingano na inga stama siti la roi fo sifuru wala tausanga. Ini ngā luenga, e iei se tu langa la matia. Hazardous work. Ia marelo na onu. O ia inga ia ngā ai te ngata whai ngā luenga. Ua mai ana ngā luenga. Ini whamanianga. Redundancy process. Mo si fio tō fionga. Sa toi whatatano ina fōi. Aso maroro ia ngā ai. Ia tina whai lele. Se tulou. Ma le whamoe moe. E toi whaopoku aso ia ngā ai ai. Pei tae kina ngā tangata ia ngā luenga. Ina ia whatu mau pe aso maa loa i ono vai aso. O loo iei nei mo na ia inga. Mo le si fia tō fionga mai ama whamao nia nei tu la fomu tau waofi. O nā amata ngā lua leo nita ngā luenga whapere. Mo le tape nei ino tu la fomu whatun tonu. Manisi o whainga whawai mata iala. Ina ia manino mama. Mai o tu langa oma. Ina tau si o vai omo nei tu la fomu. Kata siai mado ofisa o loyo sidi o tato atunu. Sina por sanga lea mo si fia whaftetere la fionga. Ipoi la fionga mai taipa mia. Taka whata si mitula. Taftai. Leo mai a maika pe mitai ale hotu ina tutono palmeni. Tere nei vai ngati tele wile sa si tilo ye. Ai pe tolu a vai ngai no nau tele. Sa tilo le whaunga inga upu tono tula funu. Ina ia mauti noe manino ma
malama ngofi mo na tangata ku le fa na qualifying nga for employers ia matangata fa nga nga for workers wa mantu ko o ba nga ye duo de nga ito mitu la fonda itu ai business tu maot mai tau ala le Manino le tulanga ia pe tu la mai ni fa sia fo ide le itu langa o ta fa nga ia Manino le deilo na fa tu nga ina ma fa wi no po le ale me fa business por company tau ye tanga tale pe ai se fa le tono ia malo na dua o afo me tau na fa ye tan fa nga ina ia mau tino ai le leilo na fa tino ino nga hindi sinama ai o le siva nga tau dia o le tu langa po le tilo i de ilo ino le tonu pito sirio na mawalalo minimum wage man tu afo yo tu ai de i business ma company le apala ye le minimum wage ma le wa ye de fa tuanga ma tu ala e tau nte do tau sanga ma mai do ilo ai wa fa tentari o bia fo ni na mata mai talwai de mo tau sanga talwai len to te wai mai do ilo de na to fa mo tu ini ma fa Manino ma vai nga te tau na tir se to e ntanga luenga ne la tau di mai na tatu la fono te do tau sanga ma fai de longa pe fia se rate i ai po nga fatia fo era fai business ona tong awai le nga ta fo na wa te fai de si tanga i du ai tau fo na fai fo pe nei fo tuanga ta tu ta fai fo me ta fe ngai na fatia era fai business o ila tu la to ia tu langa ia fa pe fo mai si mata upu pe kon si fia mata upu tau harassment ia po afiang fa nga luenga tono fa nga luenga ta sina mata upu tau ma ne foi fo tuanga ina i tu ti tiro tanga luenga o le ase va mata u fa ina fa Manino ai ia ne le tau na tu tono fa nga luenga ia pe lo na te denga le o le taimi le o tu nai ilo i tonu le tu la fono le ilo ilonga o na winga la ele mfai ntanga luenga ona o le nofo wa watu fatino se vai ai pisa fa mo i de una mai tanga tanga luenga ai tan wo ma lo si fa nga pa nga i we nei i le vao malo o le private sector o fa la tonga tanga ta fa nga luenga o le o pe we i de ma dienga wo i de fa mi tiro se awala e pa leni matar fe ngai mo tanga tau ia o le na ua fola Manino i le whaafonga baua lo tātou o toro le tau a fianga a mata le palemene e pei o na tūla iai lo vesilo pulenga en tanga luengo pisilisi ala bria maleipa i le malaman le la ia male wha moe moe la wha fiatu le nei tūla fono e le tau a fianga lo ia le palemene i lona mota fono i te whau i le aso a taiao whafta iatu lo visalo fono mo le lango langoina le tātou kalapa le rei o le Tofa Manino o Manino ai le tātou te ru le Tofa Tai Samoa a wale maruia o sio tātou te ru manu te leina lo whaasonga le fiafi to whai sifua